Laglagipem asiksikan tulaeng uray sa dinut papanak sikalat pampanunutek sikabiag ko tipudnungay ayatek Catherine tunggal adakat sibay ko ket mariknak sudiday tapamateg mo mamati at sikat na ikariya para kanya sagot ti apo makatakunay na itong palbiyak Catherine ay anya naragsak ko ta sikat kaayan-ayan sikat si Mangbay dito'y nay denak amang tedragsak o biyak tuy biyak Catherine nasaya at kababalin na Emma may maysa day ka puso kenrik na jak nagbitut nang ipateken ka makakayaw ka o Catherine Catherine nga inak dungdungwen laglagipem asiksikan tulaeng uray sa dinut papanak sikalat pampanunutek sikabiag ko tipudnungay ayatek Catherine tunggal adakat sibay ko ket mariknak sudiday tapamateg mo mamati at sikat na ikari para kanyak sagot ti apo makatakunay na itong palbiyak Catherine ay anya naragsak ko ta sikat kaayan-ayan sikat si Mangbay dito'y nay denak amang tedragsak o biyak tuy biyak Catherine nasaya at kababalin na Emma may maysa day ta puso kenrik na jak nagbitut nang ipateken ka makakayaw ka